miniti. Voi rosong puluh kapitun miniti me lima na kaloko sa te ko talanga kena nandore woni bena numi ana sere na VitiFM Suru na Belo ana vito ko ribina kana total Fiji fuel refresh and win with total energies and Coca-Cola. Ni sa mbura talanga na sa sama chikumingo ana VitiFM Facebook live, VitiFM YouTube channel, kena VitiFM TikTok. Ni ko sa sama chikumai ana duanga bertu na platform ya scroll sumsara na comments ira ngai polo ato mai kina na yada ni vanoi ko sara chung mai kina wata ke na lima na yada mera na numiani ena sere ena kabini ko na numiani sere na VitiFM Suru na Belo ena veto ko ni bina na total Fiji sa tik musor chung no tabini numiani sere mbulo bina ka Iowani Vuki Don Philip ke na marama na watina o Vitini Lemba na numital tikoni ke na o ne Jennifer ena kami ni kona venenomi ne Ilia Satonga. Sa ba ni bina ka chukani bi Iowani Vuki Don Philip ke na marama na watino Vitini Elema wata ke ne Jennifer vina ka lebu na sema chukumai ena ya woni venenomi ena sera na VitiFM Suru na Belo na veto kona bina ka total Fiji.
Na vonga na may Matthew Saluda kina matasera na way katakatapure and dala ninno kubula. Desperately in love sa vo erus ang bulkaruan na miniti. Meli manakloko ni uting ay vida na itukutuk ni bibulingo sa natikbuchi ko na namuni na numi anasere and VitiFM Suru na Melo. Menakan ni sambulo menakan awe kan tahu ni sama cuma mengkona VitiFM Facebook Live, VitiFM TikTok, kena VitiFM YouTube channel. Ni bulu menakan talangan orang tu mai and frekuensi na VitiFM 92.2 FM. Mana pa bulu tu na nakay menakan ikon bulu menakan Nox sini bulu. O tayo kena serang ko rin net o roko o nanta mai netani o Nox sini bulu nganggo. Ya bata mai lo to. Bulu menakan karua ile ulay asing gyobo. Pinawale ko karua tutok na pengkarabi pinawale na sa sarang mana korba ko turanga mai lomay na sao toka mai tele. Bulu menakan nga merenda ni sau nang gali. Pena ni mechuka ng korbe abilitati maro. Gai suku cuma mengkona buli sangan ngula tapi kena nona sista tarai bini ndolaki ke vasiti tombo ngonga evitawa raki en lomene sana ba orang bulu menaka wati nganga imeke nimbula ngonga na lomene lori ni city kami dangwelo toka menga nunu mjuk mana serang goro meli o monde wati patake na pena no mina isiara pena wale usara na sema cuma na lomani lori ni sitin suka mai lautoka. Domano to no mata sere na thangin indala ya toba na velu toke mangosa na lindu wa taka ena no na servo new nomu. Penaka ngai kira-kira nga kera ni ko ngai share ta na video ngo ver na mo friends. Eran daw rongo to nga na VitiFM sur ng Belo er sa meron ko ni sambo sa mamakina. Ngai share ta na video ngo men daw sa mamay na be akabi kita sara mana be mama na ba kina lima na VitiFM sur ng Belo and be to ko ni na total Fiji. Fuel, refresh, and win with total energies and Coca-Cola. Nimbulo ba ka nando ba ka lori? Ano nonto bengo ni sala no muti ko na lori kon rebe to ko na kabini ko ya robe we kan nga ba kabina ka kay total energy service station sabi na ka me refill na way ni no lori
refill mbaka na engine oil, brake fluid, se pamu mbaka na thangi na tayo ni namulori, se sapa mbaka na windscreen ni namulori. Mona reda bina kana ngani sala di betiko na vengara beke sarangan reba na namulori ne kami ni kuwa. Wako na lori ngori ve Total Energy Service Station. Pena kana ser new nomu dhangin in dala tova. Sa vo vekenda ru etini ka tolu na miniti. Melli mana kaloko ni sampulu pena kana sa suku juga na takataka. Wondo juga na lori na kabini ko sanga juga kipale. Ni sama idhava na job. Wondo juga kana minibus, wondo juga na taxi, sena motoka, sena bus, sena minibus, sena lori dapa nga. O wondo juga na ngoro sanga juga kipalo. Sara juga mana namu taliboni. And VTFM Facebook Live sambula benaka.
Pina ka tomani ka ba kuri chika namani nanu mena sere na ka ko bulu bina ka mereya rali malima bina bole bina sara sara chika mai atu na saku bulu bina ka na sama sara chika mai nai taumba na ka ko mereya rali malima bulu masanga rewa ni bulu bina ka maramanai koli ni buna keve mai ke lingonga o koli e lebuka mai o bala bulu bina ka koli ni buna keve mai ke lingonga o koli ni sikeli e lebuka mai o balao. Moira Evans, bulare ngonga nerere, na Seni Vono Street, Kalebati, na sau balao. Mbulu minaka Mike, ke tau sama sartu ningo, e saweni mai lautoka. Ise rado, ni mbulu minaka tamai mere mei, bakonu ni minaka tukani vi ke tau sama tukani wani mbuku, o epeli lala koberata, vili moni mila mode, waisia vudango ke pailato, vasu mai langi. Mbulu minaka Lewis Bulls, mbula retau, sama sartu ningo, lomani basi na JR339 Suba Special School Bus ke na pasindia ngone buli nimbulu bina ka na ngone buli na lomani basi na JR339 na korni buli na Suba Special School Bus pa ngone bina ka ngai luski bale ise rado nimbulu bina ka bale bina sama sartu mai tabia mai lebuka mai obalao mbulu bina ka fini vuli lalinga boka bina bale bina sar sartu mai langi asibeni mbulu Mike gonga mbureta school compound sa mga mbulu tuani en ekabi bina kani kona sere sere bo mai be artono mata sere na savun nindala lo mai semi kaitani ke na savun nindala lo mai mbula ni bosota pida katuranga kena marama na bika kete tikabu tiku talangan tor muno mena tava kina sa tomo ki antar kosta la kongauna sa tava taleke na pena no me na sere na VitiFM Suru nambelo na wale na sar sar chumai gai sheta kana video gai na magatale na ekabi ni mataka mana pe mana ba kina Pima mana ba kin na lima na kaloko ana kabi ni kalonga tani ba tingo binaka ni samode